Chila tshifhinga tsha ṅwaha hune vhanzhi vha ṱwa na miṱa yavho ngeno vhaṅwe vhe madaloni tsho swika. U linge u shumisana zwiṱukuṱuku zwe wa vhea zwo leluwa nga maanḓa nga ano maḓuvha. Ndi zwine ngazwo vhaḓivhi vha khou itela khuwelelo vhathu uri vha simese u vhulunga u fhirisa u tou ikuya sa mahuyu. Vha ri khwine muthu a renge zwithu zwe a zwi itela mugaganyagwama. It is very important to avoid temptation this festive period. We've all had a long, arduous year. We want to enjoy ourselves, we want to spend a little bit. But it's important to plan your festivities and your holiday around a realistic budget. Remember, it's okay to say no. It's okay to say no to trips that you can't afford or outings that you can't. Not everyone is in the same financial bracket, even those you may be on holiday with. Uta COVID-19 zwo vula vhathu vhanzhi maṱo uri vha simese u vhulunga masheleni. Fhedzi lino shango ḽi kha ḓi vha na khaedu zwi tshi ḓa kha u vhulunga masheleni. Phesenthe dza sumbe fhedzi kha ḽa Afrika Tshipembe ndi vhone vhane vha nga ri u notha vha ḓivha vha khou ḓitshila nga masheleni e vha vhulunga. Vhaḓivhi vha ri ndi khwine u vha na masheleni ane a nga u phalala lwa miṅwedzi ya rathi u ya kha ṅwaha musi wa khombo. Typically, emergency funds, you need to protect your capital. So I would avoid at all costs any risky assets like equities or property and go for the more boring vanilla type of investments like cash and bonds. Vha khou itela khuwelelo vharengi uri vha songo shumisa garaṱa ya tshikolodo u renga zwiḽiwa na zwikambi. Do not overspend on your overdraft or your credit cards, because whatever you do spend, you'll need to pay that back with a capital plus interest. So don't spend money you don't have this festive period. Vha ri u tshila vhutshilo ho eḓanaho na zwiukwa yeneyo ine wa ḓi wana zwi u lamulela u sa ḓi dzhenisa zwikolodoni.